Maandamano hapa mkampi ya Mahama. Tulikuwa napenda tukuulize eske hii maandamano ilikuwa ya nini? Na abana bacu bishize hamwe. Bari biko ari bo kugira ngo dutahe bashyira hamwe bafata imbunda. Rero mu duce bamaze gufata cyo gusaba isi yose. Nuko utwo duce batugumamo tugacundirwa umutekano kandi nanone ntibikomereze ntibigarukira aho ngaho ahubwo babona imbaraga bagakomeza igihugu tukazongera gushyira. Maandamano hapa mkampi ya Mahama. Tulikuwa napenda tukuulize eske hii maandamano ilikuwa ya nini? Iko miaka mingi tuko tunateseka sana juu ya Bakongomani tangia zamani. Siku vita ilikuwa kwa Rwanda hapa, balifanya genocide wakakimbia Kongo kwetu. Sasa wakiwa Kongo kwetu wakaanza kutuua, wakatudanganya mashamba, wakakula ng'ombe zetu, wakakula mambuzi, kila kitu yote wakamaliza, na manyumba yetu wakaibomola, wakabakia ndani. Lakini sasa leo tulifanya maandamano juu tulishangala sana kusema generali muzima Sylvain Ekenge anasimama ku television anasema kama mwanamke wa Mutusi mwenye na wale wana Mkongole, ni kusema ule akawala na Mkongole ba Mutusi bandugu yake wanaenda kuzala watoto mwa ile nyumba hapa taito wa Kongomani. Ile ni kuonyesha kama alikuwa ametayarisha genocide ya kuweza kumaliza bandugu yetu. Unajua kama banamuke ni shamba. Kama anaolewa Mzumbula anazala Mzumbula, kama anaolewa Mkongo anazala Bakongomani, kama anaolewa Uganda anazala Waganda. Lakini hii ubaguzi kwa Mkongo Sylvain Ekenge hakusema juu yake, ni juu baliongea tangia zamani pamoja na Kisegeti. Juu ni mtu mwenye anasemaka maneno yenye balimusinye anatia ku television. Ndio kwa maana tulifanya maandamano. Juu ya nini maandamano tulifanya? Ni juu tunaona batu yetu banamaliza huko Kongo, banamaliza Banyamulenge, banamaliza batu ya nani ya Ozai, bote banamaliza, banakufa vile balizaliwa. Kama banaona mtu iko na pua mrefu banamuita ni Mutusi, banamuua bure. Lakini kama watoto yetu walikwenda kule kupigana vita kule Kongo kusudi turudie kwetu na tuko na amani, wanakamata Wakongomani hababaue. Lakini sasa wanakamata wengine banabachoma, bengine banabaua mbaya, banakamata banamuke banaviole. Ile ngili acha tunasikia leo subuhi ya leo tunasikia mbaya, tunafanya maandamano hatukula Bunane na Noeli kama bengine. Iko miaka mingi tuko tunahangaika. Iko miaka 13 tulisubiri kama bale ba maishi babazungu bale ba Monike na bengini bataenda kusema mambo yetu kule, tuone kama na sisi tutakuwa tunapata watu wa kuweza kutusaidia, lakini haikukua. Ndio kwa maana tunalalamika kwa nchi zote, hata tuweze kuona nasi tupate mwaya kuweza kusaidiwa kama wengine. Asante journaliste, Mungu akubariki. Niko na shida nyingine ya pili yenyewe mimi nazipenda nikuulize. Sasa hii maandamano yenyewe mlifanyizia hapa mkaya Mahama. Mnamaliza miaka 13 na mko mwaika. Sasa mlifanya maandamano juu mpane message ku gouvernement ya Kinshasa, ni ku UN, au mnapenda mpane message wapi? Gouvernement ya Kinshasa inatumaliza pamoja na wale ba FDLR wenyewe balitoka hapa ku Rwanda. Balibatia mukisoda, wengine bakabatia mu ministère, wengine bakabatia ba journaliste kule, hata bale benye balishatia mu gouvernement. Njoo benye bako walisimama kulini kuma television banasema si hatuko batu kama bengine. Gouvernement ya Kinshasa ya Kisegeti hatuweze kuilalamikia. Siko tuko tulalamikia hata Amerika, hata maishi zote za kuweza kusaidia zinasikia nani malalamiko yetu, kama na sisi tuweze kuya banatusaidia. Mungu akubariki. Na wewe uliasirika juu ya neno yenye Sylvain Ekenge generali alisema, ubie haukukasirika? Ile ilitumiza sana
Unaona leo tumekula bonane na Noel kama bengine, tunafurahi, tunacheza, tunaimba, lakini hatukuweza kupata mwaya ya kula bonane na Noel. Juu kule kwenye anasema mambo ya vile ni kusema ni kila siku banaua bandugu zetu kule Ozaire, banaua Bahema kule nani kule Mulenge, banaua Banyamulenge, na si bakongomani ya balitoka Masisi, Ruchuru, Jomba, kila fasi, na si bako wanatuwaua kule, na wenyewe barudia waisha wamaliza kule na kubaua. Ndio kwa maana tunafanya malalamiko kusudi na sisi tupate wa kutuweza kutusaidia. Message yenyewe napatia AFC M23 wenyewe wako nagombania ile shida. Ni message gani? Message napatia AFC M23 ni juu fasi walisha kamata basi achilie. Juu wakiachilia ni kusema bakaachilia ni kusema bale wenyewe nataka kumaliza sie bote wanaweza kutufuata tafasi tuko wanatuharibishia. Unajua bazungu bale babeleji bako nyuma ya nani ya ule Ndayishimiye wa Burundi. Ule Ndayishimiye wa Burundi bako wanakuwa wanadepose mavio pale zina kupiga Banyamulenge benye wako nyumba yabo banabapiga bure. Bale Banyamulenge wako wanaua wakaaji haiko basoda. Na kule nani kule koza ndio vile walifanya bako wanaua Bahema wao zaidi. Na sie njia Masisi kule wanapiga Walikale, wanakuwa wanapiga Masisi, wanapiga Kashebele, Masasi kule ni wakaaji wako wanakufa tu. Juu ule hatuwezi kumfanya kwa malalamiko, tunaamikia ku maisha yenye inaweza kufanya maoni yenye inaweza kufanya nguvu kusudi na sie baje watusaidie nasi tuache hii maandamano. Hatuwezi kuwa tunafanya maandamano kila siku. Jina yako nani tena? Jina yangu bananiita Abimana Jean Pierre, lakini jina nzuri wanapenda kuniita jina yangu Fatamunda. Tunakushukuru sana. Balubaki biso tuzaki bakongole oyo Kiseketi amona kabiso lukula bantu baza bakongole nano te me kubanda kala biso tubutemi na mbuka wana bandele bakati mbuka ya Rwanda bakati kiteni kasi bakati kiteni bazungisi yango ekoti kongole me esika bandele baza kuna oyo nani baberge baza kuna bakati kiteni bamoni Kongo babuzi ngumba wana ya mbuka ya biso balubi oyo kongole iza mbuka ya bango me esika batata bazali kuna na mbuka ya kongole bayi na mbongo ilubi mbongo ko berge Kongo Burundi Rwanda balubi oyo mbongo balingi bafuta batata biso izalaki Kongo berge Rwanda Burundi me bamoni mbuka ya Kongo biso tuzaki na babanga kuna oyo mabanga ilingi sisa biso po balingi tosila po esika bapariseli ya biso tuzaki na mabanga mapariseli ya biso ezaki malamu me bakimisi biso to bima mbuka wana tokima bazui oyo banani bazui oyo batela hamwe bati bango na mangumba ya biso bali bangombe ya biso basisi yango bali ata mantaba ya biso basisi yango na mangumba ya biso bazolo na yango batu baloni parc national kubanda kala biso tukati mutiti na parc national bakangi biso balubi biso tusali mabe po tukati mutiti moko ya parc me banguna wana sika bakoti kuna parc national basilisi ba mititi nyonso na ba mititi na mabititi dotiki bino batata baloni kuna basisi yango basali bango iloko te me balingi bana biso basilisa oyo famille ya biso omoni sika baza kuna bazole na bandeko na biso bango bazaki na mutima malamu te bazui bandeko ya biso bazui bango bali bango lukula musuni me biso esika tuzui bango biso tusaka bango liete tumoni si bango pe biso tusembela kanzambe me bango baza batu ya nzambe te oya nini po bango esika bati bango na gouvernement tuzaki na kambo ya kuluba te me kubanda lelo tuzo kama kasi tumoni Amerike ilingi isalisa biso nano te tulingi tolela mingi po Amerike emona makambo oyo biso tuli bunani na Noel te biso tuli lukula bandeko te tuzo tika ba oyo bandako na bana tuzo sala manevre po bandele bamona biso sika tozolela basalisa biso nzambe amona bango malamu bayi bake biso tulingi tuzolela mingi
Merci. Merci beaucoup.